1914. godine, kada je izbio Prvi svetski rat, u Hrvatskoj, u Zagrebu i svim velikim hrvatskim gradovima je protiv Srba pokrenuta prva velika haranga. Postojala je prava euforija da će sada Austro-Ugarska kazniti Srbiju za njenu drskost i da su te ulične demonstracije i euforija sa kojom su Zagrebčani ispratili ovu pukovniju rat može da se uporedi samo sa oduševljenjem hrvatskog stanovništva kada se 1941. godine pojavila nemačka vojska u Zagrebu. Ova 25. domobranska pukovnija je upućena u istočnu Bosnu, u Bijeljinu. 10. divizija 42. prikupljala za prelazak Drine i za napad na Srbiju. Inače, Austro-Ugarska je zaista za napad na Srbiju pripremila ogromne vojni potencijal. Ja ću vam dati par informacija da shvatite šta je u Prvom svetskom ratu značilo da se odrede 3 armije vojne za napad na Srbiju, 2., 5. i 6. Ova 42. divizija koja će postati vraždija je bila u sastavu 5. armije Austro-Ugarske vojske. Bila je pokrenuta ogromna sila. Evo, daću vam jedan podatak, da su ove 3 armije kombinovano imale 355 bataljona, 64 eskadrona konjice i 144 artiljerijske baterije. Jedna armija je u svom sastavu imala oko 200.000 ljudi i 50.000 konja. Železnicom je na granicu na Drinu prevezeno za 7 dana 512.000 vojnika. Srećom, ratna situacija u Evropi se tako menjala da je ulaskom Rusije u rat, ono o čemu smo pričali prošle godine, Austro-Ugarska morala da izdvoji iz ovog sastava 2. armiju i da je pošalje u toku leta, znači upravo pred početak invazije na Srbiju, da je pošalje na nove frontove kako bi se pariralo ruskoj armiji. I to je možda negde i spaslo Srbiju, jer se, eto, umesto na Srbiju ovih 200.000 vojnika iz 2. armije prebacilo na novo ratište, a ova invazija i Brozova jedinica 12. avgusta kreće iz pravca sela Čelića na Drinu i počinje da prelazi Drinu i naravno počinje odmah borba sa snagama koje su tu bile ostavljene. To je bila vojska 3. poziva koja je čuvala Drinu i činilo se da će posao Austro-Ugarske vojske biti lak, što se naravno pokazalo kao potpuno pogrešnim zaključkom i željom i Poćoreka i štaba ove invazione armije. Naime, prešli su Drinu, krenuli su ka Ljuboviji i već 14. na 15. avgust su počele žestoke borbe sa jedinicama 3. armije srpske vojske pod komandom Pavla Jurišića Šturma. Pristigli su i dobrovoljci
iz balkanskih ratova koji su se ponovo aktivirali, to su bile jedinice četnika, boraca, dobrovoljaca i ove jedinice trećeg poziva. Dok nisu pristigle jedinice prvog i drugog poziva, su zapravo zadržale prvi prodor Austro-Ugarske vojske ka Valjevu, gde su, vi to znate iz naše istorije, vođene krvave bitke na Mačkovom kamenu kako bi se sprečio prodor austrijske vojske ka Krupnju. U tim borbama je učestvovao i Broz i kasnije se hvalio kako je on bio izviđač, da je imao posebnu jedinicu kojom je komandovao i to govori o njegovoj ambiciji, o njegovoj želji da ličnom inicijativom sebi pravi vojnu karijeru. Hvalio se kako je delovao u pozadini vojske, kako je njegov zadatak bio da zarobljava kurire srpske vojske, ordonanse koji su prenosili komande od divizije do divizije, da preseca linije komunikacija i tako dalje, jer je za svakog uhvaćenog i zarobljenog vojnika neprijateljske armije sledila novčana nagrada. U jednom trenutku je čak njegova armija raspisala nagradu od 1000 kuna u zlatu ko zarobi srpski top, a vojnik zarobljeni se plaćao manje. On je u svojoj kasnijoj biografiji rekao da kad je već bio na ruskom frontu 1915. godine, austrijska vojska plaćala 2 kune za svakog zarobljenog ruskog vojnika, a on je voleo da zarobljava neprijateljske vojnike i da uzima taj novac. I ono što je interesantno, ovo je deo biografije koji je Broz vešto krio i njegovi kasniji biografi, i Dedijer i drugi, da je tobože njegova jedinica bila stacionirana u Sremu i da skoro da nije prelazila Drinu, da nije učestvovala u borbama na teritoriji Srbije, što naravno nije bilo tačno. Već tada, posle borbe i poraza, prvog poraza Austro-Ugarske vojske na Ceru, i vi znate da su te borbe vođene od 16. do 19. avgusta, da su to bile odlučujuće bitke, da je Stepa Stepanović strateški sjajno odbio sve ove napade i praktično naterao Austro-Ugarsku vojsku u bekstvo nazad preko Drine. Već tada i u Podrinju i u Mačvi, u povlačenju sem pljačke, Austro-Ugarska vojska se ističe i represalijama, zločinima nad civilnim stanovništvom koje se našlo u zoni njihovih dejstava, odnosno povlačenja, i u ratnim izveštajima srpske vojske u vrhovnoj komandi oficiri sa terena javljaju o spaljenim kućama, pobijenom, povešanom stanovništvu, ubijenoj deci, ženama koje su vešane, silovane, tako dalje. I ovi zločini, naravno, o njima je kasnije pisao i Archibald Rice, i to u detalje, i vi to znate, neću da o tome pričam. Josip Broz, naravno, preskače ovaj deo svoje biografije. Vi znate iz istorije da su mnogi savetovali Poćoreku, njegovi generali, da se sledeći napad na Srbiju isplanira bolje, iako je odnos snaga bio
vojnika 7, odnosno 8:1 u korist austro-ugarske vojske, da je broj artiljerijskih oruđa bio 4:1, negde i veći, da je ta vojska bila bolje opremljena municijom, hranom, odećom, da su jedinice srpske vojske malobrojne, ali sa izvanrednim komandnim kadrom u manevru bile superiornije, i to konstatuje čak i njegov oficir Štancer u svojim izveštajima, komadant Brozov, koji kaže da je srpski vojnik izuzetno hrabar, preduzetan, samoinicijativan i da su to kvaliteti u kojima je iznad prosečnog austrijskog vojnika koji zavisi isključivo od onoga što mu se naredi, a da je voljni moment posle poraza na Ceru bio nizak. Međutim, već u septembru mesecu iste godine, posle samo mesec dana, Poćorek odlučuje da ponovi invaziju Srbije, da se vrati na teren smatrajući da ne sme da gubi vreme posle povlačenja i evidentnog poraza u ovoj prvoj vojnoj kampanji. I vi znate da je i taj drugi nalet vojske austro-ugarske preko Drine takođe bio katastrofalan, da je on počeo 8. septembra čuvenom akcijom austrijske vojske na Adu Kurjačicu na Drini, nizvodno od Loznice, da je u tom strašnom masakru koji je doživela austrijska vojska, jer je srpska artiljerija i vojska, to je jedna mala ada dugačka svega 1,5 kilometara, široka nekoliko stotina metara, 500, 600 metara, su borbe bile tako krvave da su izveštaji ove 42. divizije vražnje bili da je iz stroja izbačeno 60% sastava, da je od toga bilo 12% poginulih, 40% ranjenih i veliki broj bolesnih, nestalih, zarobljenih i tako dalje, da je praktično divizija bila razbijena, pogotovo onog trenutka kada su pokušali da na Crnom vrhu, na Gučevu, pređu u ofanzivu, gde su naravno potučeni, a onda je srpskoj vojsci u korist išlo i to što je vodostaj Drine u tom septembru naglo porastao i da su pontoni koji su bili postavljeni od strane Austrijanaca bili, sem jednog, da ih je reka odnela, razbila, da su stabla koja su namerno puštana uzvodnu vodu od strane srpske vojske doveli do razbijanja pontona i da je kasnije povlačenje Poćorekove vojske preko ovog jednog preostalog pontona bilo katastrofalno, sa velikim gubicima, u velikoj panici, i da je čak kompletan ratni plen, a to je zarobljena oprema, naoružanje od strane srpske vojske, povraćeno upravo na toj desnoj obali Drine, jer nije bilo moguće to preneti preko ovog jednog postonskog mosta, preko koga se spašavala vojska, vrlo često u panici. Naravno da ono što je poznato iz istorije, ja ću samo u kratkim crtama da vam
da vas podsjetim da je treća ofanziva koja je počela u novembru na Srbiju bila takođe neuspešna, da je tada u Podrinju i u Mačvi izvršen takav pogrom nad domaćim civilnim stanovništvom da to nije zabeleženo u analima modernog ratovanja, a da je ova 42. vražja divizija bila poznata upravo po represalijama nad civilnim stanovništvom. Pretrpela je takođe teške gubitke, ona je bila reorganizovana i popunjena posle prve neuspjele kampanje. U ovoj trećoj kampanji je takođe u borbama kod Tekeriša pretrpela teške gubitke u sudaru sa srpskom vojskom, da je i Vlatko Maček, kasniji političar, vođa seljačke stranke u Hrvatskoj, jako interesantnu knjizi koju je napisao i objavio u Americi posle Drugog svjetskog rata, pišući o svom biografskom ovom delu koji nije bio poznat. Ispostavilo se da je Vlatko Maček bio u istoj pukovniji 25. domobranskoj u kojoj je služio i Broz. Naravno, Maček ne spominje da je Broza poznao, ali pošto je Broz bio podoficir, onda je sasvim logično da je znao za Josipa Broza. A u svojoj knjizi, opisujući ovu treću kampanju i borbe na Kolubari, jer 42. vražja divizija je pokušala da izbije na Kolubaru, došli su do Mionice, tu su vođene teške borbe, da je austrijska vojska u tom trenutku bila u lošem stanju, da je bila fizički iznurena stalnim borbama, da je bila demoralisana teškim gubicima koje je trpela. U jednom trenutku je konstatovano da je izgubila više od polovine komandnih oficira i podoficira u direktnim borbama, mada su slični gubici bili na srpskoj strani, i da je to bio razlog što je Broz promovisan u viši čin, nije više bio vodnik, postao je narednik, jer jednostavno nije bilo komandnog kadra. I u Mačekovoj knjizi se jasno vidi da je kompletna kampanja, ne samo ova treća, nego kompletan rat u 1914. godini Austro-Ugarske protiv Srbije bio bez rezultata, da su pretrpljeni katastrofalni porazi kakve sile osovine, znači Nemačka i Austro-Ugarska, nisu imale na drugim frontovima. Na zapadnom frontu je Nemačka dominirala, na istočnom frontu su se vodile borbe protiv Rusije, ali je stanje manje više bilo stabilizovano. Jedini porazi zaista sa povlačenjima čitavih armija, sa ogromnim gubicima koji su se merili u desetinama hiljada poginulih, se trpelo samo u Srbiji. Vi znate da je srpska protivofanziva krenula u tom novembru mesecu, da je Kolubarska bitka značila preokret i definitivni poraz invazione armije Austro-Ugarske. I ovde imate jedan deo Brozove biografije koji se krije. On ga je vešto krio, tobože. Prvi put je u Beograd došao 20 i neke godine kao već partijski radnik, krijući da je u decembru bio na teritoriji Beograda. Praktično učestvovala je njegova jedinica u borbama kod Obrenovca 12. decembra.
kod Ostružnice 13. decembra, a da je njegova jedinica na ograncima na periferiji današnjeg Beograda, tada je Beograd bio mnogo manji, da ono što bismo danas zvali Banovo brdo, 14. decembra njegova jedinica branila odstupnicu jedinicama koje su početkom decembra, znači 2. decembra ušli u Beograd. Naime, srpska komanda je odlučila da ne brani Beograd iz čisto strateških razloga i ulazak Austro-Ugarske vojske u Beograd 2. decembra je na neki način bila i taktička zamka, kao što je to urađeno sa Napoleonom. Pušten je da uđe u Moskvu 1812. da bi kasnije bežao iz te iste Moskve. To se desilo i Austro-Ugarskoj vojsci. Oni su u Beogradu bukvalno bili 10 dana. Naravno da je Franji Josifu, imperatoru, javljeno da je Beograd zauzet, što je izazvalo euforiju u Beču. Naravno, niko nije obnarodovao da je samo 10 dana kasnije Austro-Ugarska vojska se dala u panično bekstvo iz Beograda, pokušavajući da pređe preko jednog jedinog pontonskog mosta koji je bio postavljen tu preko Ade Ciganlije na levu obalu Save i da je taj jedan pontonski most takođe bio slika užasa, povlačenja paničnog vojske koja ostavlja sve ono što su opljačkali u Beogradu u tih 10 dana koliko su bili u njemu. Naime, to povlačenje je zadnje izvršeno u noći 14. na 15. decembar i time se prelaskom na levu obalu Save završava kompletna kampanja Austro-Ugarske protiv Srbije u 1914. godini, zaokružena katastrofalnim porazom na Kolubari, bekstvom na levu stranu i Save i onda kasnije Drine. I Broz je iz svih ovih dešavanja izašao živ i zdrav. Njegova jedinica je bila toliko desetkovana da je ponovo izvršena njena popuna u samo nekoliko meseci i da je posle ovog perioda, već posle kraćeg odmora, jer je situacija na ruskom frontu bila takođe za Austro-Ugarsku vojsku kritična, njegova divizija prebačena na front u Bukovinu, Galiciju, već krajem, odnosno početkom 1915. godine. Ovo ratovanje protiv Rusa je Broz malo više obrađivao. Evo, tobože nije ratovao protiv Srba nikad, mada ona fotografija njegova koja pokazuje vojnika koji leži na grudobranu i puškom negde nišani je napravljena na Drini. Nejasno je kako su vojni reporteri Austro-Ugarske armije izabrali baš vodnika Broza da ga fotografišu na frontu, zato što se ovde naravno vraćamo u onaj deo njegove lažne biografije koje je on u stvari bio. Da ja sad ne bih tu priču širio, vi to znate, moje priče o tome ko je Broz. Naravno da je ta
fotografija pokazala da je vodnik, pod navodnicima, Broz, imao mnogo značajnije poreklo i mnogo važniju ulogu nego što to hoće da prizna i austrijska strana i naravno da to neće priznati ni Broz. Vi se sećate da se on hvalio kako je, dok je bio u podoficirskoj školi, osvojio srebrnu medalju na tom nekom armijskom takmičenju u mačevanju. I to je priča koja se ponavlja u svim njegovim biografijama. To je jednostavno bila stvar koja nije mogao da odoli. Ja sam naravno, kad sam 90. godina počeo da istražujem Brozovu biografiju, došao do ovog podatka, onda potražio mog tadašnjeg velikog drugara Zorana Tuluma, koji je bio mačevalac, koji je posle toga u Americi bio trener američke juniorske reprezentacije u mačevanju, da ga pitam šta znači pobediti u mačevanju na armijskom takmičenju u Austro-Ugarskoj. On se smejao i rekao, slušaj, to je takmičenje ravno takmičenju danas na olimpijadi, ali mi je tada dao nekoliko informacija koje su mi potvrdile da je ovo još jedna od lažnih priča Brozove biografije. Naime, na armijskom takmičenju u mačevanju nisu mogli da učestvuju podoficiri. Mogli su da učestvuju samo oficiri, junkeri, koji mačevanje i jahanje upražnjavaju od detinjstva. Kada sam upitao koliko je potrebno rada, vežbanja i mačevanja da bi se došlo do neke srebrne medalje na takmičenju armijskom, onda mi je čovek kome je to struka rekao ovo: moraš da počneš najkasnije u 10. godini života da mačuješ, bolje je početi pre toga, ali do 10. godine. Moraš mačevati bar 3-4 puta nedeljno, po 2-3 sata dnevno tog dana, i da posle 10 godina mačevanja, vežbanja i treninga i učenja, kada dođeš u 20. godine, jer je Broz otprilike imao tada 21 godinu kada je osvojio tobožnju srebrnu medalju, da ako imaš talenta, sem što 10 godina mačuješ, možda imaš neke šanse. S te strane, ili je ova priča kompletno izmišljena, jer nema nigde podataka u arhivama da je neki podoficir, vodnik, možeš misliti, da ne kažem desetar, dobio srebrnu medalju u mačevanju, ali znajući pravo poreklo čoveka koji se lažno predstavljao kao Josip Broz, kada pogledate odlikovanja koje je dobio kao predsednik Jugoslavije pa do kraja svog života, a to su po pravilu najviša državna odlikovanja zemalja sveta, preko 80 odlikovanja, od tih 80 svetskih odlikovanja, bar 30 odlikovanja su mu data i svako od tih odlikovanja nosi prefiks viteškog ordena koji se daje vitezovima, odnosno plemićima, kao najviše moguće priznanje koje je neko mogao da dobije, pa tako Broz ima viteška odlikovanja i Švedske i Portugala i Engleske i drugih zemalja, koje naravno govore o tome da je on bio čovek nekog drugog porekla, a ne seljače iz Kumrovca. I naravno, njegove
manipulacije biografijom se nastavljaju i u ovom periodu 2015. kada je navodno u bitkama koje su vođene protiv Rusa Broz bio ranjen od strane Čerkeza, sa ruske strane proboden kopljem. Čak i tu objasnio da je on imao samo pušku sa bajonetom, a da ga je Čerkez napao na konju s kopljem, da je, zahvaljujući veštini mačevanja, Broz uspeo da odbija puškom te napade, ali da ga je onda drugi Čerkez probao s leđa. I da je on tu bio teško ranjen. I sada, naravno, Broz je rekao da se to desilo 4. aprila 1915. Onda u drugim podacima nalazite da je to bilo 25. marta te godine, pa onda treći izvor kaže da je bio ranjen 12. aprila. Očigledno su ovi datumi namerno puštani u opticaj kako se ne bi tačno utvrdio redosled događaja i kako se možda u nekim zapisima koji srećom za njega nisu postojali kada se zaista desilo to ranjavanje, zato što se kasnije pojavila i druga verzija njegovog ranjavanja, a to je da je bio ranjen iz puške i da je u njega pucao jedan seoski gazda, Rus, u selu Korutovo, da se taj seoski gazda zvao Mihajl Sedlovski, da je pucao u Broza zato što se Broz bio vrlo približio ženi ovog Mihajla koja se zvala Ljusa i sa kojom čak piše u jednom izvoru da Broz možda ima i sina. Naravno da je bila zgodna priča da je ranjen u borbi od strane Čerkeza i to, naravno, veliki junak, uvek ga napadnu s leđa, on ne može da bude poražen kad ga neko napadne licem u lice, ali evo, Čerkezi ga napadaju s leđa i on je završio u bolnici kao ratni zarobljenik, pa i u bolnici dobio i tifus i tu ostao nekoliko meseci, da bi onda kasnije bio prebačen u zarobljenički logor u Samaru čak, 1916. godine. Vi znate taj deo njegove biografije o čemu je strašno voleo da pričam. A to je da je radio u mlinu kod nekog gazde, kulaka koji je imao svoj mlin, da mu je popravljao, održavao mašine u mlinu i tako dalje, povezujući to naravno sa pričom da je bio radnik mašinac, da je čak radio u Škodinim zavodima i tako dalje, da je tu počeo da se bavi još pre rata borbom za prava radnika, što naravno sve je lepa izmišljotina. Ima lepa izmišljotina i za njegov boravak, a to je da u ratu protiv Srbije, da je tobože vojnicima govorio protiv rata, što će reći agitovao da se odbaci oružje i da je zbog toga par meseci bio zatvoren u tvrđavi Petrovaradin, što naravno još jedna velika izmišljotina njegove biografije, da si u vojsci agitovao protiv rata, bio bi streljan na licu mesta, jer si bio u ratnoj situaciji i ta priča kako ideš u zatvor zato što agituješ da se ne ide u rat,
tako kaznete zatvorom par meseci. Cela ta priča je naravno izmišljena, jer njome pokušava da se prikrije jedna druga priča koja nije proveriva, a to je da je u Petrovaradinu Broz bio optužen za silovanje i da je tu bio u istražnom zatvoru par meseci, da je pušten jer to nije dokazano. No, da se vratimo u 1916. godinu, u dubokoj provinciji, u zarobljeničkom logoru, sem što je radio u mlinu, prebačeni su kasnije zarobljenici Austro-Ugarske vojske da održavaju prugu i da čuvaju prugu transsibirsku u Kungur. To je neka takva provincija da je pitanje da li može da se nađe na mapi. I tu je Broza dočekao poziv za stvaranje Jugoslovenskog dobrovoljačkog korpusa. Ne znam zašto se zvao Jugoslovenski dobrovoljački korpus. To je bila ideja Ante Trumbića da u pregovorima o budućoj državi, koji su već bili počeli i trajali 1917. praktično, kada je već bilo jasno da će Austro-Ugarska i Nemačka biti poražene i da će se formirati nova država, da je Ante Trumbić imao ideju da se napravi dobrovoljački korpus od ratnih zarobljenika iz krajeva koji su trebali da uđu u buduću državu i da će to ojačati poziciju Trumbićevu u kasnim pregovorima sa Srbima, pa je veliki broj, naravno, srpskih oficira poslat u Rusiju, u ove zarobljeničke logore u kojima su boravili, odnosno bili stacionirani ne samo Hrvati, Slovenci, nego i Česi i Mađari, pripadnici Austro-Ugarske vojske, kako bi se izvršila ta jedna agitacija. I zaista odziv među ratnim zarobljenicima je bio katastrofalan. Naime, Broz jasno piše da je odbio poziv da stupi u dobrovoljački korpus, zato što nije hteo da služi srpskoj dinastiji. Pazite, to je zapisano u njegovoj biografiji. A da je isti stav imala većina zarobljenika iz ovih zemalja Austro-Ugarske, bivših delova Austro-Ugarske, sa objašnjenjem da su oni već jednom položili zakletvu jednom caru, a to je Franjo Josif, i da tu zakletvu ne žele da pogaze. Naravno da je dobrovoljački korpus formiran od Srba koji su dolazili iz svih zemalja sveta gde su Srbi živeli, i ostalo je zabeleženo da je u sastavu dobrovoljačkog korpusa bilo Srba 93% vojnika, da je Hrvata bilo 3,2%, da je Slovenaca bilo 1,3% i on se zvao Jugoslovenski dobrovoljački korpus. I to je normalna stvar koja će pratiti Srbe kroz celu istoriju 20. veka. Vi činite 93% jedinice i to je Jugoslovenski korpus, a ne Srpski korpus. Kao što i u toku Drugog svetskog rata, iako su Srbi i u Hrvatskoj činili 60 do 70% svih boraca partizanskih brigada, nijedna brigada iz Hrvatske nije nosila ime Srpska brigada.
Sve su bile slavonske i to, recimo, 6 brigada je bilo slavonskih, u kojima su Srbi činili 60 do 70% sastava jedinica, pa je tako i Broz izbegao da se vrati u rat, ovaj put na strani dobrovoljačkog korpusa, i onda kaže da je te 1917. godine, pošto logor više nije bio praktično čuvan, on pobegao u Petrograd, i to je sad deo, naravno, deo istorije koji je potpuno izmišljen, da je on učestvovao u toku 1917. godine u dešavanjima u Petrogradu, da je boravio kod prijatelja, stanovao kod prijatelja, da je učestvovao u svim onim demonstracijama na ulicama Petrograda i tako dalje i tako dalje. Naravno da je priča drugačija. On je pokušao da se domogne, prošao je možda kroz Petrograd, u svom bekstvu pokušao je da se domogne Finske kako bi otišao u Sjedinjene Američke Države, kako je kasnije jednom izjavio, ali ga je ruska pogranična vojska uhapsila na granici pri pokušaju da pređe granicu i da pobegne u Finsku, i loše bi se po njega završilo da nije rekao da je pripadnik slovenskog naroda, da je on ratni zarobljenik i tako dalje, pa je vraćen u zimu 1917. godine u Omsk, u Sibir, gde je postao pripadnik takozvane Češke legije, odnosno, pardon, Crvene garde, koja je protiv Češke legije, koja je bila na strani Kolčaka, vodio borbe, što isto diskutabilno, jer ne može da se dokaže, da je ta Crvena garda čuvala i branila prugu i pristup Omsku od Kolčakovih snaga i tako dalje i tako dalje. Tu imamo jedan zanimljiv detalj iz njegovog privatnog života, a to je da se ženi Pelagijom Belousovom 1920. godine, iako to nije tačan podatak. On se ženi 1918. ili početkom 1919. i kaže u svojim memoarima da, pošto nije bilo sveštenika u Omsku da ih venča, da ga je tek 1920. godine venčao sekretar oblasnog komiteta Bojševičke partije u Omsku. Međutim, neki razlog je sasvim drugi. Naime, Pelagija Belousova je tada imala 14 godina. Naravno da nijedan sveštenik nije hteo da venča devojčicu od 14 godina, nego tek kad je napunila 15, odnosno 16 godina, i te 1920. godine Broz se sa njom uz dosta peripetija, ali ipak uspešno vraća u svoj rodni kraj.